যদিও NDB কৰিছিল BLTA কৰিছিল আমি ক্ষমা মাৰ্জনা বিচাৰিছো बे समाव जोबोर मोजां मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांमोना गोबानो नुखाबाय आरो गोबानो नुवाखै जानांगौ दिनै आङो नोंथांमोननो बे गोजोनथाव खौरांखौनो फोसावनो होननानै नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जोबजासिम नायनानै सोरनि गोसोआव मा सानदों जोबनायनि उनावसो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर आरो नोंथांमोना थारैनो नैबे अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि मानगोनां आफादगिरि दिफेन बर' सारा जिबायदि लुबैदों बा जिबायदि सानदों बेबायदि नोंथांमोना गासिबो सानोना साना दा नोंथांमोना दिफेन बर' सारनि बुंनायाव माबाफोर बाजानाय दं नामा बा सोरबाफोर गोजोननाय दं नामा निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरगोन होननानै आं आसा खालामो दा बिनि सिगां आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जोंहा दायो दिफेन बर' सारनि जिथुनाखि मावनो थांबाय थानाय खामानि बा जिबायदि बाथ्रा बुंदों नै बिनि सायाव आं जोबोरैनो 100आव 110% आंहा गोजोननाय दङ दिनै दिफेन बर' बिथाङा मोनसे समाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय जिथुनाखि बेलटि आरो NDB फोरनि जानानै दिनै बिभिन्न जनजातिफोरनाव निमाहा बिहरदों मानोना गुबुन गुबुन जातिफोरनिसिम बा पाब्लिकआनो जा सोरबा सरकाराव थानायानो जा बिथांमोननि सायाव दिनै दिफेन बर' एबसुनि आफादगिरि बिथाङा दिनै संगठननि जानानै बा बै बिथांमोननि आफादनि जानानै दिनै निमाहा बिदों मानो होनना बुङोब्ला जाहाथे जेलाव थानाय रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गोबां बिथांमोना दिनैसिमबो जेलाव माने कारादन्ड हिसाबै भुगिनानै दङ अर्थात फासिनानै दंगासिनो दङ नैबे बिथांमोननि जानानै दिनै जोंहा दिफेन बर' एबसुनि आफादगिरिया निमाहा बिदों आरो लोगोसे बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां जाजानो लुबैनायखौ आं नुहुरनो मोनदों दिनै बिथाङा उदां जाजानो लुबैनानैनो जोंहा दिफेन बर' सारा NDB आरो बेलटिनि जानानै गासै गुबुन जातिफोरनाव निमाहा बिनो गोनां जादों बे निश्चय जोंनि थाखाय जोबोर मोजां बाथ्रा आरो जोङो साननानै लानो गोनां जागोन जे जोङो साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो आफादानो बेफोरबायदि खौसे जानानै जिथु दिनैनि दिनाव जानजि खाफ्रा लायोबा जोंखौ आरो रावबो होननानै बुङो आं 100आव 150% गुबुन जातिया जोंखौ सिग्रोमनो हानाय नङा मानोना दिनै जोङो बर' हारिया गावजों गाव गुलाय गुजाय आरो गावजों गाव नारसिनलायनाय गावजों गाव नासयलायनाय गावजों गाव मुगैलायनाय गावजों गाव जोगारलायनाय गावजों गाव नाथ्रोदलायनायावनो गुबुन जातिफोरा जोंखौ गादबनो एबा नारसिननो सुबिदा मोनगासिनो दङ होननानैसो आं सानो दा नोंथांमोना सोर मा सानदों नोंथांमोना निश्चय आं दहायनिफ्रायनो बारंबार बुंखादों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर जोबथारनायाव खिन्थु भिडिअखौ फुल नायना ला बिनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आरो नोंगौ दिफेन बर' जिबायदि खोथा होदों एबा जिबायदि बाथ्रा बुंदों बेफोर बाथ्राया गासिबो सैथो मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि दिनाव जोङो बर' हारिया खौसे जायाब्ला बा गासिबो जोङो बर' जानानै गुबुन आन जातिफोरनाव जोङो निमाहा बियाब्ला दिनै जोङो बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हागोना जोबोर गोब्राब होननानै जों साननो गोनां जागोन मानो होनना बुङोब्ला जोङो दिनैनि दिनाव गुबुन जातिफोरनाव बा आन जातिफोरनाव जोङो दिनैनि दिनाव दायनिगिरि जानानैबाबो साफ्रोमबो बर'आनो जोङो सिं जानानै बिथांमोनाव निमाहाखौ बिनानै देखायनांगोन मानो होनना बुङोब्ला जाहाथे बिथांमोना उदां अख्राङाव फैयो आरो बेफोरबायदि गोरोन्थिया मोनफ्रोमबो हारिफोरनियावनो दङ दिनै गुबुन गुबुन जातिफोरनावबोथ' मोनफा मोनफा आफाद दङ हाथियार लानानै सोमावसारग्रा आफादफोर दङ नङा होमबा थिग बेफोरबायदिनो जोंनि आफादाथ' दिनै बायनानै थांजोब्बाय बा गैलाया जोबनानै थांजोब्बाय दिनै आसाम सरकार आरो भारत सरकारानो ज'है खौसे लोगो नांनानै जोंनि बर'फोरनि आफादखौ फोजोबनानै होनो हाखाबाय दिनै बे हिसाबै जोंनि बर'फ्रा आफाद गैला हिसाबै दिनै जोङो आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिफ्राय जेसांखिनि जन सेन्ट्रेल जेलफोराव केस जानानै दङ बा जेसांखिनिफोर जेलनि कारादन्ड जानानै दङ आलासि महरै थानो गोनां जागासिनो दङ बै बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनांगौ होनना आसा खालामो स' बिदिब्ला आं बारा गोलावखौ बुंनो सानलिया नोंथांमोन सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ नोंथांमोना फुल जोबजासिम नायनानै बुजिनानै लानो हासिगोन ইমান পদক্ষেপ লোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেইদিনাখন কঠোৰ কিছু সিদ্ধান্ত লৈছে আমি তেওঁক ধন্যবাদ জনাব লাগিব যে তাত যিখিনি কেছ আছে হাইনিয়াছ নন হাইনিয়াছ উইথড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান টেকনিকেল এতিয়া পৰ্যায়লৈকে যাই পেলাই কঠোৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ যোগেদি প্ৰায় 600-700 কেছ উইথড্ৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান লিষ্টিং প্ৰক্ৰিয়া আমি পুনৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ NDB হওক আমি এফচুই হওক চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী সংগঠন আৰু জেলত NIA আণ্ডাৰত 60 জন আছে জেলত CBI অধীনত মানে ভাৰ্ডিক্ট দিয়া লাইফ ইমপ্ৰিজনমেণ্ট দিয়া প্ৰায় 6 জন আছে সন্মানীয় ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া আৰু জৰ্জ বড়ো অজয় বসুমতাৰী আমাৰ ৰিফিকাং গয়াৰী বা তেনেকুৱা আন সদস্যসকল তো তেওঁলোকক জেলৰ পৰা মানে ওলাই আনিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি নিবেদন জনাইছোঁ আৰু ইয়াত কোনেও বেয়া পোৱা কথা নাই অসমত বহুতো ঘটনা হৈছে বহুত সংঘাত হৈছে গুলি বাৰুদ বম ব্লাষ্ট বিভিন্ন ঘটনা হৈছে সময়ত আমি সিজনে সিজনক ক্ষমা প্ৰদান কৰিছে ক্ষমা বিচাৰিছে আমিও অসমবাসীৰ ওচৰত এই ঘটনা পৰিঘটনা যোনে নকৰক কিয়
যি দল সংগঠনেই নকৰোঁ কিয় আমি ক্ষমা মাৰ্জনা বিচাৰিছোঁ বড়ো জাতীয় সংগঠন হিচাপে যদিও NDP কৰিছিল BLT কৰিছিল আমি ক্ষমা মাৰ্জনা বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে আজি চুক্তিত আবদ্ধ হ'ল শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকে আহিল 5 বছৰ হ'ল চুক্তি এতিয়া শান্তি ইয়াত গুলি বাৰুদৰ কোনো পৰিৱেশ নাই ইয়াত হত্যা হিংসাৰ কোনো পৰিৱেশ নাই তো এই এটা খণ্ডিখনত এটা মানুহে যদি 13 বছৰ জেলত থাকে 15 বছৰ জেলত থাকে 16 বছৰলৈকে জেলত আছে তেওঁলোকে এতিয়া মূল খুঁটিলৈ আহিছে তেওঁলোকৰ যি কণ্ডাক্ট অফ বিহেভিয়াৰ তেওঁলোকৰ যি মানসিক শাৰীৰিক যি চিন্তা চৰ্চা কৰ্মৰাজি সকলো এটা সাধাৰণ মানুহ নিচিনা এতিয়া হৈছে তো তাকে আমি জেলত তেওঁলোকক বুজনি ল'বলৈ গৈছিল আলোচনা কৰিবলৈ গৈছিল তেওঁলোকক শাৰীৰিক এতিয়া কিছুমান পদক্ষেপ লোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেইদিনাখন কঠোৰ কিছু সিদ্ধান্ত লৈছে আমি তেওঁক ধন্যবাদ জনাব লাগিব যে তাত যিখিনি কেছ আছে হাইনিয়াছ নন হাইনিয়াছ উইথড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান টেকনিকেল এতিয়া পৰ্যায়লৈকে যাই পেলাই কঠোৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ যোগেদি প্ৰায় 600-700 কেছ উইথড্ৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান লিষ্টিং প্ৰক্ৰিয়া আমি পুনৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ NDP হওক আমি FCI হওক চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী সংগঠন আৰু জেলত NIA আণ্ডাৰত 60 জন আছে জেলত CBI অধীনত মানে ভাৰ্ডিক দিয়া লাইফ ইমপ্ৰিজনমেণ্ট দিয়া প্ৰায় 6 জন আছে সন্মানীয় ৰঞ্জন ডিমাৰী ডাঙৰীয়া আৰু জৰ্জ বড়ো অজয় বসুমতাৰী আমাৰ ৰিফিকাং গয়াৰী বা তেনেকুৱা আন সদস্যসকল তো তেওঁলোকক জেলৰ পৰা মানে ওলাই আনিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি নিবেদন জনাইছোঁ আৰু ইয়াত কোনেও বেয়া পোৱা কথা নাই অসমত বহুতো ঘটনা হৈছে বহুত সংঘাত হৈছে গুলি বাৰুদ বম ব্লাষ্ট বিভিন্ন ঘটনা হৈছে সময়ত আমি সিজনে সিজনক ক্ষমা প্ৰদান কৰিছে ক্ষমা বিচাৰিছে আমিও অসমবাসীৰ ওচৰত এই ঘটনা পৰিঘটনা যোনেই নকৰক কিয় যি দল সংগঠনেই নকৰক কিয় আমি ক্ষমা মাৰ্জনা বিচাৰিছোঁ বড়ো জাতীয় সংগঠন হিচাপে যদিও NDP কৰিছিল BLT কৰিছিল আমি ক্ষমা মাৰ্জনা বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে আজি চুক্তিত আবদ্ধ হ'ল শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকে আহিল 5 বছৰ হ'ল চুক্তি এতিয়া শান্তি ইয়াত গুলি বাৰুদৰ কোনো পৰিৱেশ নাই ইয়াত হত্যা হিংসাৰ কোনো পৰিৱেশ নাই তো এই এটা খণ্ডিখনত এটা মানুহে যদি 13 বছৰ জেলত থাকে 15 বছৰ জেলত থাকে 16 বছৰলৈকে জেলত আছে তেওঁলোকে এতিয়া মূল খুঁটিলৈ আহিছে তেওঁলোকৰ যি কণ্ডাক্ট অফ বিহেভিয়াৰ তেওঁলোকৰ যি মানসিক শাৰীৰিক যি চিন্তা চৰ্চা কৰ্মৰাজি সকলো এটা সাধাৰণ মানুহ নিচিনা এতিয়া হৈছে তো তাকে আমি জেলত তেওঁলোকক বুজনি ল'বলৈ গৈছিল আলোচনা কৰিবলৈ গৈছিল